Hey. Oh. Balay tayo ti apo ay nga kapsa ti dito gundaway adda kami manen ita ditoy kungkuman nga madama iti mula. Tagyang yaman kami kinabo Dios panapig sa iti tudo nga pagmulaan kadagiti namaga nga daga. Yem idirabi madaydayo ti apo tana pig sa ti tudo nga pagmulaan dagiti padami nga agmulmula ita nga bigat iti Sabado kakabsat kini gayem. Praise the Lord. Da kami dito nga agmulmula sakte gulgules ket adda dagiti agmulmula nga kakaduami makagudan sa ti agulis tas saktet may saklang ket upat da nga agmulmula. So tara na. Umpisahan natin yung magburit. Parang matapos agad. Shout out kay ni Sister Cory sa Sampaloc, Manila. Sister Cory Matuloy. Oh. Hello, hello mga guys. Thank you for watching now. May naawa sa akin, may kapatid ko na tumulong sa akin na maggurit sa kasi may saak lang ang gulis kakabsat. So, gamyaman na. Dali kapsat. Hello. Ikat mo. Sigurado pa lang. Okay. Now